Novi policijski sodelavec je brnel nad ulicami Osijeka in v gneči na cestah ter med hitenjem ljudi hitro opazil prenekateri prekršek. Biciklist kroz crveno ko kuća. Neobzirnost jezi tudi pešce, ki pravijo, da moraš biti na vsakem koraku skrajno previden. Što me najviše smeta, to je bicikli kad prelazi preko pješačkog prijelaza, ne siđe, nego se nastavi voziti. Vrlo opasno, jer nikad ne znam kad će me nešto pokupiti sa strane. Policija je zato s pomočniki v zraku patruljirala po najbolj prometnih križiščih in lovila prekrškarje, ki so drugim oduzeli prednost. Oni vozači koji nedovoljno dobro procijene nadolazeće vozilo vrlo lako mogu oduzeti prednost prolaska i počiniti prometnu nesreću. 10 takšnih prekrškov so na ulicah v Osijeku našteli v zelo kratkem času. Policija voznike zato poziva. Da obrate pozornost na prometna svjetla, na prometne znakove, kao i sve druge sudionike u prometu, osobito pješake, bicikliste i vozače osobnih prevoznih sredstava, električnih romobila. Njihova vožnja je pogosto nepredvidljiva, kar se je izkazalo tudi ob tokratni policijski akciji.